مجمع حلقات الفاروق مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله ثم أما بعد إخوة المشاهدين في كل مكان أحييكم بتحية التي تختص بأهل الدنيا في الدنيا أو تحية التي تختص بأهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kada musidɓe julɓe en yetti allahu jalla wa ala en juuli e dow annabajo makko muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. ɓaawo ɗum ɗo musidɓe julɓe mi hiwlorike on hiwrago wonande julɓe ɓen ko aduna e hiwrago hertorgo kañum kadi julɓe ɓen ko laakara woni jang e kisal yo wonu e dow moɗon musidɓe julɓe nokku kala ko tolorɗon e darugol men émission moɗon woni gandal e faamu e oɗo nokku waɗaɗo baki woni Jama TV. hade noon musidɓe julɓe oɗo émission meɗen en arti kañum kadi immorde welo welo keso ko ɗum woni hiɗen jogui talibaɓe ɓe andanteɗe makko wonɓe yangodade ndeɗo qur'anul karim bimɓe kikiɗe won allah inni noon yatlu ana al-layli wa atrafa an-nahari ɓe janga jemma on fof e ñalorma on haɗe ko ɓeɗo woni hoɓɓe meɗen ɓe musidɓe julɓe kono ko adi yen jonnutude ɓe haɗa hiɗen mari yewtere kañum kadi musidɓe nandanteɗam hiɗen neldoriga musidɓe ɓen haɗay ko ɗum woni yewtere nde andanteɗama ko yewtere molanade woni ɗum honɗum woni bayan ma a'adda Allahu ta'ala li ibadihi almu'minin woni ko konko Allahu jalla wa ala heɓilani jeeyaɓe makko ɓen ko nder aljanna musidɓe yewtere meɗen nden hiɗen tori allahu tabaraka wa taala inni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli musidɓe hiɗen tori onon kadi nde allahu azza wa jalla ƴettata on waɗa on eɓen heddotoɓe yewtere jaaɗa ko ɓuuri moƴƴude ko gollitira haɗa noon ɗo yen junnu ɓuuri junnuɗen on en jonnayi ceerno oustad Tayyibou ɓe udditana en woni hiwragol taw ɓawo nde ɓe hiwri jonnen kañum kadi hiɗe mari talibaɓe go kadi inteɓe Cheikh Ibrahim kamɓe kañum kadi ɓe hiwro ɓawo nde ɓeɗo fof hiwri en waway darude ko honno e honno inchallahu jalla wa ala woni e yarude haray faltatafaddal mashkura wa majura. Naam. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وبعد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. اسمي محمد طيب جلو وأدرس في مركز شيخ محمد جلو في تواومبول. إن أنكم محمد طيب جلو لن جنقل مركز شيخ محمد جلو في تواومبول. أيوة نعم هذا مسيب جلبة هيدن تولنا أستاذ طيبو هذا نوم ko kamɓe woni innitira Oustaz Tayyibou Ba goto. أيوة نعم هذا شيخ إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. اسمي إبراهيم وأدرس في مركز شيخ محمد جلو في تواومبول. إن عندن كو إبراهيم لنجنغا مركز شيخ محمد جلو تواومبول. ما شاء الله هاي مرحبا بالضيوف hiɗen inna ko tooli hoɓɓe ɓen ɗo musidɓe julɓe idan noon en jonnayi ko adi en natande yewtere nden woni neldade meɗen hande en jonnayi Oustaz Tayyibou udditana en yoga e ayaji Qur'anu Karim ɓawo ɗon hewtinen Cheikh Ibrahim. aywa nam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيينا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميع منه إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. نعم مسيب جلبة لا ويلو ko Oustaz Taibou Diallo addani en ida eɗen jontuɗa Cheikh Ibrahim kamɓe kadi ɓe weƴƴitene nelɗari ndin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنسعات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرق لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام Naam haray musidɓe julɓe en weltanike ɓe buyi yalla on ɓeydo gandal ngal Cheikh Ibrahim machallah aywa naam haray no musidɓe julɓe hiɗen toride Allahu tabaraka wa taala watta barke e gandal feɓɓen sabu ɗum ɗo ko weloji e golle ɗiɗo daraji meɗen ko woni wakkilade ko ɗo paykoy haray no musidɓe julɓe hiɗen duwanoɓe ɗen jarnaɓe yallahu tabaraka wa taala junnuɓe balɗe ɗen ha kamɓe ɓe wawa rondade kaɗo dina ñande go hara ko kamɓe woni ko lontoto e kaɗo dina hino yettina dina allahu on haɗa no musidɓe julɓe wi'uɗen hande hiɗen mari yewtere woni wi'etede ma a'adda allahu ta'ala lil mu'minina fil janna musidɓe ɗen wawi wi'ude hande hiɗen mari e yewtere ɓurde welde e yewtereji ɗin e yewtere nde andantede ma wonkilno ɓura faalede nande musidɓe woni konko allahu tabaraka wa taala hebilani yimɓe aljanna ɓen ko nder aljanna
ko honno wonɗen e warrude nde yewtere musidɓe woni ko yen ator ayeje ɗen qur'an je ɗen soggen ɗen ɗon tawa firende ha gayne sen artino musidɓe julɓe naatanen noon e hadisaje ɗen fiye en wawu famude oɗo nokku ko fokkituɗen to woni oɗo aljanna yallah o newnan en yahen toon tawa ko to woni werde meɗen anditen noon gollal goto naadali ɗum aljanna si hara wona allahu tabaraka wa taala buumir on togi e yurmede makko nden idan musidɓe yallah on buumir en e yurmede kanko allahu tabaraka wa taala e yurmede makko nden o wawa newna nde en ha naato en ko nder aljanna tawa mo weltani en golleji meɗen musidɓe se daari koko wiyete aljanna ko ɗum woni nokku galle ɗe andanteɗe ma goto kala e meɗen hino yeeli hino tori allah on yiltitagol ton ma yahugol ton ko waɗi ko ton bammen adam ata honnede bammen adama nemini e nemaji aljanna kono tawi hiɓe jogii neɗɗo ma iblisu mo andanteɗe makko gaño bani adam ko gano bammen adam e ɓiɓɓe bammen adam o rewi reweteɗen filli fallanni tokki takkanni fiyo bammen adama yaltini ha o wawi heɓude ngal porgal allah o newnanimo o waɗi ɗum ɗon bammen adama yaltina ko nder aljanna qul nahbitu minha jamia ɓawo nandanteɗema noon ɓe jeeyaɓe ɓen ɓe yalti ko nder aljanna goto kala e meɗen hino torade allahu tabaraka wa taala nde allahu natten on aljanna haray ko on wonɗen yewde muɗum konko allahu tabaraka wa taala heɓilani gonɗinɓe ɓen ko nder aljanna ko on aljanna woni mo andanteɗema mo heɓali ɗum ɗon haray o naji o perdi yallah o dandu en ɗum ɗon musidɓe ko ɗum si allahu tabaraka wa taala no humpita o noon aljanna ko hombo woni o heɓilani aljanna on allah inni innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin allahu tabaraka wa taala inni he ɗon andi ko homɓe mi heɓilani o aljanna ayne yimɓe ɓen innu men anda ko hombo allah ina o heɗe maɗa noon no ɓen huluɓe allahu tabaraka wa taala ɓe wonoye e aljannaji e canɗi aljannaji allah inna ɓe he udkhuluha bi salam naate ko nder aljanna e kisal ɗon hisi haɗa kañum kadi aminina hiɗon hooli on yaltintake ton hiɗon hisi ko nder aljanna nawnare nangeta on ton muusu reedu ala ton muusu hoore ala ton muusu ɓaawo muusu koyɗe ko honɗum e nawnare tampinma ɗum ala ko nder aljanna allah inni ton ko bisalamin aminin haɗa ɗon hisi hiɗon e jam allah inni kañum kadi no jeeya ko ɓuri welde ko nder aljanna wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin min itti min ñorti wippiti itti kala ko woni konnagu e nder ɓernde bani adama allahu tabaraka wa taala itti ɗum ɗon hande kadi goɗɗo konnota ko ɗimmo mum sonnaɓe ɓen ko nder aljanna oya hirata ɗimmo mum en aray e muɗum yeeso si tawi allah on hoddiri hande kañum kadi yi'ugol kaajo heeɓi hunde kaari konnomo añanamo yelo fiyo o yo maayu mi hetta ko jogiti ko o hanino hala heɓatano ko min tun heɓayno ɗum ala ko nder aljanna ko waɗi ko wonata nden toɓɓere ko nder ɓernde allah inni wa naza'na ma fi suduri min ghillin ɗum ɗon ittama kala ko woni ko nder ɓernde maɓɓe wonta saabu ɓe waɗa konnago yimɓe ɓen allahu azza wa jalla inni itti allah inni noon ihwanan ala sululil mutaqabilin yi'a tawa ɓe woni nene gotoɓe ɓe no jooɗi e danɗe fotoje hara kañum kadi ɓe fewtodiri ɓe yewta subhanallah ɓe yewta ɓe inna honɗum alal araiki yanzurun hiɓe jooɗi ko danɗe hiɓe ndaara ɓenna ene allah allah inde ɓe hi wolu ɓenna hal thuwiba al kuffaru ma kanu yaf'alun ene allah
ɗi bandiji wonnodi ko aduna sikkunoɗi mayata ene a yoɓitiɓe. Allah inni mi yoɓitiɓe. Nam ɗo la zulmal yawm ko inna allaha sari'ul hisab. toña ala ɗo goto kala yoɓitama musidɓe julɓe. Allah inni ɓeɗo dey kañum kadi dey ɓe ala ko aljanna tampere, ɓe wonali kañum kadi ko ɓe yaltinteɓe ko nder aljanna. Allah onno yewta e ayeji hewɗe e oɗo aljanna woni ya ibadi mumaɗum ya ibadi la khawfun alaykum alyawma wala antum tahzanun. Allah inni ko onon yo jeyaɓe hande de hiɗon walade mayo kulol ala e dow moɗon wonali ko onon kañum kadi woni ko sunoto wonɗo e mayude hulay ko fokkiti ton. Allah inna he wata ko aljanna ko foti e piiji pajuɗe no habbi maga haysa hulali haysa mapaki on ɗon ko holi kon iwa o fuɗɗo sunade ɓe nguran nden ɓiɓɓe am ɓen rewɓe am ɓen galleji an ɗin jawle an ɗen. Allah inna he wata suno mi ittay lontotoɗoma e ɗum ɗon hande kañum kadi ɓernde nden deƴƴa. Allah inna ɓe udkhulu ha wondeneɗoma honnon la khawfun alaykum alyawma wala antum tahzanun. on wonali hiɗon suno alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. ɓe andantede ma noon ɓe gonɗini ayeji amen ɗen ɓe laatike ko ɓe jebbilaniɓe men. Allah innaɓa onon udkhulul jannata naate ko aljanna antum wa azwajukum onon wo e rewɓe moɗon ɓen tuhbaruna hittine kisa on fof naton ko nder aljanna yutafu alayhim bi suhafi min dhahabin wa akwabe yi'aɓe boolije no sendite hiɓe serve ñamiteji e kaasiji beere nokkugo. Allah on innama wondanedema ko e beere nde andanteɗema on togi sulata on togi heɓata e muɗum la yusaddauna anha woni ɓe sulata wala yunzifun naɓata haqqille ɗen yiyaɓe no jaɓodira ko nder aljanna kaasiji beere tawa ɗum ɗon hino foti hino weeli. Allah inni wa fiha ma tashtahil anfusu wondanedema ko aljanna no ton ko wonkil ɓuuri lokeɗe. ɓeɗo karama koɓe weteɓe ibnu uthaymin rahimahullahu jalla wala ɓeɓe hendike oɗo aya ko deftere riyadu salihin asharhu koɓe woni sharhude nde deftere ɗon ɓe maki wo koɓe ari ha e oɗo aya wa fiha ma tashtahil anfusu ɓe maki wo karama koɓe ɓen ɓe addali ko sakkitore ɗum ɗo ayeji e dambugal ha hewti wo aya ɗo e mawnude wo wondeneɗamo no wodani yimɓe aljanna ɓen kala wo ko ɓe loka. Subhanallah, bani adam en aroya yeeso kala wo ko faala ko nder aljanna haray ko kanko tongi koyo o innu tum lan faala hawde kaari haray o hiɓi ɗum. Allah inni wondenedem wa fiha nokka nder aljanna ton ma tashtahihil anfusu konko wonkil maki woni e lokede wataladhul a'yun gite maɗen loka kañum kadi yi'ugol wa antum fiha khalidun onon ko nder aljanna ko ton woni ko luttinte ɗon wa tilkal jannatu llati uristumuha ko on woni aljanna mo ronina ɗon bima kuntum ta'maluna sabu golle moɗon e wonno ɗon gollude ko aduna lakum fiha fakihatun no wodani on ko aljanna dimɗe leɗɗe kathiratun hewuɗe min ha ta'kuluna koye ɗen ɗo ñamoto. Ndaaru Allah innana ɓe kadi kadi e aya goo kulu washrabu ñaame yaron noose honno fun sufan sanne bima aslaftum fil ayyamil khaliya sabu konko tampuno ɗon ko ñalɗe feƴƴude aduna hari hiɗon soñji hiɗon tampayno saban hiɗon juulayno saban hiɗon janggayno Qur'an saban hiɗon wakkilino hunde kaade sabi ammin awa dey hande dey wondanedema kulu ñaame washrabu yare Allah ɗen he kaari ɓe ñaame yare ko fi honɗum bima aslaftum fil ayyamil khaliya sabu konko feƴƴinno ɗon ko ñalɗe feƴƴude ko aduna on arno aduna hiɗon soñji hiɗon tampi awa noon hande ko nema on ni ko joddidin ni woni ko men yoɓi on. Allah inni kadhalika jazaynahum bima sabaru
wondanedema honno na on ɗon aya sa haray komi woni ko yeggitna on ɗon aya ala kulli musidɓe julɓe allahu tabaraka wa taala ino nemina yimɓe aljanna ɓe inna ɓe yoɓe ñaamu immorde e nemaji aljanna ɗin ko ɗum so allahu on kañum kadi ino yewta en e aya kañum kadi allah inna woni innal muttaqina fi maqamin amim ɓeɗo huluɓe allahu tabaraka wa taala wono yeyi e nokku holniɗo ko nde aljanna fi jannatin wa uyun ɓe wona yeyi aljannaji e canɗi yalbisuna min sundusin wa istabaraka hara honɗum yalbasuna hiɓe ɓorno min sundusin wa istabarakin woni coñci ɗewluɗi e coñci ɗandenteɗama hiɗe tekki allah ini kadhalika ko wona noon kañum kadi dey honno kadi mutaqabilina tawa ɓeɗo no fewtodiri ton ala hoccitugol fewtaga o waye ton ko tinde e tasande mutaqabilin tawa yimɓe janne ɓen no fewtodiri oye no ndaara oye moosanomo oye kañum kadi no ndaara oye kañum kadi moosanamo allah inni kadhalika wa zawwajnahum bi hurul in allah inni mi resina on kañum kadi mi resina ɓe sonnaɓe wiyeteɓe hurul in moodi allahu tabaraka wa taala okkor en ɓe sonnaɓe yunɗagiteɓe ha allahu tabaraka wa taala inni ɓe hurul in allahu mantiɓe ko suratu rahman lam yamsathunna honno insun qablahum wala jan woni ha hande gorko go memaliɓe ko adi modiraɓe maɓɓe ɓen wona jinna wona honɗum wona gorko wona neɗɗo goto memali sonnaɓe a janda ɓen ko horul ayni wono wi'irte noon o portable ɗo ko keso pul komin udditimo ko carton on andi noon ko pulal e karama ko ɓen innay al isharatu takfi anil aqili bimana sappanede jopane hino yona jon haqqille idan no musidɓe julɓe si allah inni wondanedema lam yam honnude ibrahim allah inni ɓe honno aya on lam yamsas hunna qablahum ala kulli lam yatmithunna jami lam yatmithunna insun qablahum wala jan allah inni wondanedema memali ɓeɗo foppaki ɓe rewɓe memali ɓe woni horul ayni ko adi modiraɓe maɓɓe ɓen jinnaru memali gorko neɗɗo bani adama memali ɓe ko gorko on woni ko ati e ɓeɗo sonnaɓe horul ayni ida musidɓe julɓe ɗum ɗo ko joddi homɓe ɓe andantedamo de ɓe gonini allahu tabaraka wa taala allah inni yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin hiɓe nodda kode ajanna hara hiɓe holni allah addanan pom adda men lemunne adda men hunde kaare hara hiɓe hooli ɓe hula sonkanede ɓe hula innude emba ɗon landi ko heewi ɓe andi enen ko goɗɗo moƴƴi e mawo o moƴƴi e mawo sa sukkini on haɓay hande ton okkorama janggo okkorama faɗi janggo okkoran on e moodi yeehi noggo hande an kadi liggo moodi an okkoran tun allah o noon kosi a torakimo haɓon oya innu tun okkoran musidɓe julɓe idan ko ɗum allahu azza wa jalla no humpita wondanede mo de ɓeɗo haray hiɓɓe ton aminina koɓe holniɓe la yadhuquna fiha al mawtata إلا موتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم الله إن يمبي الجنة كون الجنة بميدة توم مايتاك لا يذوقون فيها الموت بميدة كون الجنة ما يقولون إلا الموتة الأولى سوانا مايد أرنالك بما ينوكو أدونا إن فوفين دوهدين أدونا كون دوتون mayɗe nden no habbi en si en maayi hare lanni wondanede mo naati aljanna ɓaawo ɗon on ɗon haray musidɓe julɓe allahu tabaraka wa taala inni la yadhuquna fiha al mawtata illa al mawtata al ula o meeɗata ko nder aljanna mayde si wona mayde nde o maayuno nden ko aduna wa waqahum adhab al jahim allahu danda ɓeɗo kañum kadi lette wiyeteɗe jahim fadlan min rabbik ɗum ɗo ko ɓural immorde ko jomima yalla on okkoren ngal ɓura ɗo musidɓe julɓe dhalika huwa al fawzu al azim ko ɗum woni malal mawnugal ngal dande yiite naade aljanna mo heɓali ɗum ɗo o malaka heɓuɗo ɗum ɗo ko faɗi o e aduna musidɓe julɓe haray oɗo dey ko
neɗɗo mandanteɗem allahu tabaraka wa taala no wela golleji makko ɗin ɗum allah on inna wondanedema innal abrara lafi naim ala al araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadrata an-na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون الله إني ولنذا متبتي نبي ديغامبه هلبي الله تبارك وتعالى بونو يي ادو جل على الارائك فوتوجي داندنتede mono dahati de hino laba Allah in yanzuruna hibendara Allah inni he ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im ayi ay beetu yi a yeso mabbe gon jalbende e annora welo on e annora nema ko be nemina ko tawa dun no heccindini yeso mabbe gon musibbe fino faamiro dun no way wonde hida anda do neddo ko o seytini wo danda do neddo hara himo seytini wallahi tawa o wola naali mo seytini o wola naali himo seytini yaha ara inna karijo de kondu wadi an hande mi faamali made kondu wadi onono hefus ina nono halu mude konu seytinda hara o wola naali mo kono ko yeso gondarda yi akanyun kadi weldijo ma ndaramo boya nan masha Allah piti an hande da welti dai kondu wadi o ina no hande lan hewdi lan hebe hunde kaare malu Allah faano sudo o sonnajo joyi no mi humpitaake ko laaɓe mais hande mi heɓi résultat laaɓuɗo peeɗa satam ndara tawa kaari ɗino welti ha machallah o wolanalima kono heccede welo on ko weltinimo ɓerɗe nden kon yaltay ha ko yeeso ɗum noon allahu inni ɓeyɗo wondanedema a yiyay batte welo on e hecciɗugol yeeso ngon tawa no heccidi allahu tabaraka wa taala inni yusqawna min rahiqin makhtumin hare ɓeyɗo dey ɓe heɓoye koko wiyete rahiq al makhtum allah ini khitamuhu miskin o ɗo ko timminira ɗo woni uddorde nayi ko o parfum wiyeteɗo miskin allah inni wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ko e ɗum ɗo ɓurodireɓe ɓen ɓurodirta a ɓurodire darnugol galle o waye ɓurodir e ɗum ɗo a ɓurodire sodugol otoje o waye ɓurodir ko nattama aljanna kon wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu biha almuqarrabun andi ko ɗum ko jillidira ko yarete ko wiyete tasnim allah inni ɗon andi ko ndu won tasnim aynan ko ɓundu yashrabu biha yaroyaynu ko wonɗo wo wonɗo o waye ko homɓe almuqarrabun ko ɓen hiɓɓoyiɓe allahu tabaraka wa taala yallahu newnan en tawa enen kadi hiɗen hiɓɓoyi allahu azza wa jalla musidɓe ari hadis mandanteɗe mo ƴettama jabir radiyallahu jalla wa ala anhu o maki qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yakulu ahlul jannati fil janna wa yashrabuna wala yataghawwatuna wala yamtakhituna wala yabuluna walakin ta'amuhum dhalika shujaa'un karashhil miski yulhamuna sabiha wa takbir kama yulhamuna nafas maki wo wondanede monom yim aljanna don alayhi salatu wassalam maki wo yaakulu ahlul jannati wondanede ma ñaamoye yimɓe aljanna fiha ko nder aljanna wa yashrabuna ɓe yara ko aljanna wala yataghawwatun ɓe yahata ton hurgo mawnugo woni ɓaawo hoggo wala yamtakhituna ɓe ñittota ko nder aljanna ɗum ala ton harto tutta ɗum ala ton yahugol hurgo woni ɓaawo suudu takkitagol ɓaawo suudu hibbugol wo ɗum ɗon ala ko nder aljanna ko woni ton ñaamete ɓe on wondanede mo wontay hendu musidɓe julɓe hara ɗum ɗon yaltay ɓeɗo kala mo ko ɓe hendi woni ibn uthaymin rahimahullahu jalla wala ko ɓe sarhata oɗo hadith ɓe maki wo wondaneɗema ñamete ɓeyɗo on wontay hendu ndu andanteɗema on togi koyo a'utun si o a'i ɗon hendu ndun hendu yaltudu ɗon o hara ñamete on yaltori ɗon ko ɗum ɗon lonti ko yahayno kon hurgo ko aduna
ɓe maaki noon hari ko aduna si goɗɗo ayi ɗo haray yimɓe ɓen no kanina hunde nden inna kayejo ayi wonon ko aljanna ɗo taway ɗum ko welo welo noon si kaarijo ayi taway parfum yaltuɗon no uuri ñamete on yaltoriɗon tawa moodi machallah on yii ko aljanna awgol ko welo welo ko anda ɗo sa ayi fof ina muudi diriɗo on yii idal musidɓe julɓe on ɗon hadis ko ɗum woni yewtude so ndaari hadis ɗin mo yettama e aba hurayra radiyallahu jalla wa ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala allahu taala a'dadtu li'ibadi as-salihina ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi al-bashar waqra'u in shi'tum فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله تبارك وتعالى هم بيتين حديث من تدم أبا هريرة رضي الله جل وعلا في الليم وإني وندم الله تبارك وتعالى إني ما أن باجون عليه الصلاة والسلام ماكي وندم الله تبارك وتعالى إني أعددت لعبادي الصالحين مهبلني كجياب مؤجب بين كندر الجنة ما لا عين رأت ko yitere meeɗa yi'ude wala udhunun sami'at ko nowru meeɗa nande wala khatara ala qalbi basar wondanedema miijaki ɗum ɓernde bani adam ɗo andi bani adam no wawi miijade wo tampuɗo noon ko wawi miijade kon wo on ala hinnano si mi heeɓi mbuuɗi mi waɗa hunde kaari mi darnayi hay on tigi sa ndaaray si mi heɓe ñamowolan yaranammi lotanowolan min haɗalan jooɗi mi watta fus on yii ko tampuɗo wawi yelade kon wo noon ko on tigi yeli wo ko yeli yelata ko ha hawlodira e hunde wotere ko woni ko aljanna subhanallah la ilaha illallah o yelota ko hunde hay wotere ko hawlodiri ko woni ko nde aljanna ɗon andi allah on inni wondanedema yimɓe aljanna ɓen ñamiteji ko aljanna ɗin wondanedema inde ɗen no nandi kono si a ñaami taway no serti yimɓe aljanna jonni to lemunere ɓena ɗum ɗo de ko lemunere ni ko aduna kono si ɓe mettike ɓe ndaara ɓe tawa wona ɗum ɗo wonno ko ɓe yarayno aduna ɓe jonne bananaru ɓe sirtandu ɓe ñaama ɓe ndaara ɓe tawa no weliri noon nanda e ko wonno kon ko aduna idal musidɓe julɓe ko ɗum allahu inni wondanedema ɗum ɗon ko yimɓe aljanna ɓe mo hebbilani o inni noon fala ta'lamu nafsun annabajo maki si tawi on huti komi wowlani on kon jange si on faala jange kala ini fala ta'lamu nafsun wonkil wo anda ma ukhfiya lahum konko ɓe suuɗana min qurrati ayunin immorde ko deƴinta ɓernde giiɗe ɓe bani adam allah ini jaza'an bima kanu ya'malun ko joddi maɓɓe komi yoɓi ɓe sabu koɓe wonno kon e gollude ko aduna subhanallah subhanallah ndaari hadis mo andantedema wa anhu sallallahu alayhi wa sallam annabajo alayhi salatu wassalam maki wo awwalu zumratin yadkhuluna aljannata ala surati alqamari laylatil badri wondanedema dental yimɓe heewuɓe atotoɓe nokkede ɓenna ɓe naade aljanna wo ayyey ɓe hino jalbi a inne ñande lewru ndun jalbi heɓi 15 yi'a ɓe no jalbi hino melmelta ɓe naata aljanna thumma alladhina yalunahum hikka ɗon kañum kadi noon ɓen ɓe anantelemo no hikki e ɓen ɗon ala ashaddi kawkabe durriyin fi samai ida'atan wondanedema ko ɓen ɓuri jalbude kañum kadi hoodere hentinde ko dow kammu ne darata e tumbere jemma tawande hoodere no jalbi sal wo ɓen hikkoɓe ɗon kadi natugol aljanna yi'a ɓen kadi hino melmelta hiɓe jalba ɓe hino huɓɓa wono hoodere jalbude ko dow kammu ɓe maki la yabuluna ton ɓe huntata jon haaju ɓe yahata hurgo ɓaawo hoggo ɓe yahata ɓaawo suudu ɓe ñittota ko ton kadi ala fiifagol ton ala nawnugol ɓe maki wonda nedema conci ko ɓe ɓornete kon e cuɗari maɓɓe ni ko wiyete azahabu kanŋe
ko ɗum woni ko yimɓe aljanna cuɗete ko nder aljanna wondanedema kañum kadi parfum ko ɓe urnete ton ko ɗum woni miskun o wala noon kañum kadi ɓeeɗo dey ɓe okkore jonne kanŋeje wiyeteɗe lu'lu ɗen andi ko kañƴe molanaɗe noon ɗen andi no ali ko sodurahman lu'lu wal marjan ɗum ɗon ko kanŋe ɗe andantedema yi'ugol ɗe wela heɓude ko ɗen woni ko yimɓe aljanna ɓe woni ko jonnete kanŋe lu'lu ɓe jonne ɗum ɗon kañum kadi uduwi tiibi azwajuhum hurul in ɓe maki wo wonde nedema yimɓe aljanna rewɓe ɓe resinteɓen rewɓe ɓe okketeɓen ko ɓen woni sonnaɓe woni hurul ayniɓe ɓen ɓe maki wo ala halqi rajulin wahidin nde ñande mbaadi gorko goto ko nder aljanna no wayi noon ko ala surati abihim adam o aray o heɓa sifa darde mbaadi baabe makko adam woni sittuna zira'an cogane 50 fi samai ko kammu ton mutafaqun alayhi musidɓe julɓe ɗum ɗo fof ko hombo heɓilana jonna waɗana ɗum ɗo baadi si wona o mandanteɗamo no natude oɗo aljanna musidɓe julɓe ko ɗum allahu azza wa jalla no humpita e konngol annabajo alayhi salatu wassalam maki wo e riwaya go mandanteɗamo ko imam al bukhari e muslim fillimo wondanedemo aniyatum fiha dhahab boolije ɗen ton ko kañƴe wa risuhum miskun cuɗari e urneteri koɓe ɓonoto ton kon koɓe urnoto kon ko miskun wali kulli wahidin minhum zawjatani yimɓe aljanna goto kala e maɓɓe hino mali rewɓe ɗiɗo yura mukhu saqihima min wara'i lahmi min alhusni wonde nedema a darato ɗon yi'a tumbere ƴiye ɗen konko andantedema si tawi a ñamingal ha heddike haɗa nga jogiti luuro a honki ɗum ɗon a metti wo a yi'ay sonnaɓe aljanna ɓen haynoɗa mukhu on ɗon yi'a hakke ma no ɓeɗo sonnaɓe labira ɓe maaki minal husni hakke man no ɓeɗo sonnaɓe rabila la yahtalifa ɓeɗo dey sonnaɓe ɓe lutodirta ton baynahum hakkude maɓɓe oɗo arata inna he hande ko turan 2 jours hande ko turan 2 jours hankiɗa andi ko ni an handi ko ni andi ko ɗum ala ko nde a janna ɗe gandi allah innine nda wa nazana ma fi suduri min ghillin he mi itti kala ko woni ko nder ɓerɗe maɓɓe konnago ton hirugol ala rewɓe ɓen goto kala e maɓɓe pooɗodirta e muudi mum immorde hirugol ngol ko ɗum si ɓe maki o wondani nedema e la lihtilafa baynahuma ɓe lutodirta ton ko nder aljanna wala tatabagada ɓeɗo de ɓe ɗurnodirtako oɗo konnoyo siiɓo oyo ɗumannomo ɗum ala ko nder aljanna qulubuhum qalbu rajulin wahidin ɓerɗe ɓe ko ɓernde gorko goto qulubuhum qalbu rajulin wahidin yusabbihuna allaha bukratan wa ashiya ɓeɗo de ɓerɗe maɓɓe ɗen ko ɓernde gorko goto a yi'ay hiɓe subbinkinano allahu tabaraka wa taala ko nder aljanna ton subbinkinare wotere yo musidɓe julɓe ko ɓeɗo woni yimɓe ɓe andanteɗema hino hebilana oɗo aljanna ɓawo nandanteɗema hewɓe heeɓi oɗo aljanna musidɓe ndaren oɗo hadith mo andanteɗema o ƴettama e ɓeɗo ceernoɓe molanaɓe ɓe maki wo wondande nedema allahu tabaraka wa taala hino humpite hay joni ɗen andi o hadis mo janguɗen ɗo joni ko al-Bukhari hino yewta en fi ko yowti e ɓeɗo sonnaɓe ɓe andantedema hiɓe hebilana worɓe ɓen ñande wo ñande e ko won noon kañum kadi ɓeɗo worɓe en yiyayɓe hiɓe rawnita hento oɗo hadith o ƴettama an abi saidin al-khudri radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المدرر سريعا 100 سنة ما يقطعها متفق عليه wondane dama yimɓe aljanna no wodani ɓe ko nder aljanna lekki
ki andanteɗe ma molanaki sukkuki marki ɗowdi wokin lekki ɗon yimɓe aljanna ɓen ɓe jinday ko nder aljanna ko fanɗi wo duuɓi temedere hara on togi o gaynali ɗowdi aljanna ɗin hara ko jogiɗo puccu wawuɗo dogude aƴƴuɗo noon hara wona ekkitiɗo ko wawuɗo noon moƴƴano bal on ɗon o natoye ko nder aljanna kanko himo doga e ley ɗowdi ki lekki ɗo o doga ha o gayna tawa o doga duuɓi temedere hara o gaynali ɗowdi lekki ki musidɓe julɓe. Allahu akbar. ɗum ɗo ko hombo woni mo allahu tabaraka wa taala hiblani ɗum ɗo musidɓe julɓe. allahu hiblanaki ɗum e goto baadi si wona ɓe mbanteɗe ba ɓe naati aljanna. ɗum si allahu azza wa jalla humpiten oye hadis ɗa nane woni adattu li ibadi la heblani jeeyaɓe am ɓen ma la aynu ra'at miɗa heblaniɓe ko yitere meeɗa yi'ude ɓernde miijaki sifa muɗum ko won noon kañum kadi nowɗum meeɗa nande. ari hadis mandanteɗe mo ƴettama ala khalqi rajulin wahidin o ƴettama oɗo wiyeteɗo an mughirata ibnu shu'bata radiallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala sa'ala musa sallallahu alayhi wa sallam rabbahu. ñande go musidɓe annabi musa o landi allahu tabaraka wa taala. ɗe gandi annabi musa no hewno ko yewdata e allahu tabaraka wa taala. annabi musa noon landi allahu azza wa jalla. annabi musa inni wonde